yonke indalo ithi ndalo yonke Shabada ndalo yonke ithi my God ndalo yonke ndalo yonke indalo yonke ithi mande bosata ndalo yonke ndalo yonke ithi ake sisho for the last time ndalo yonke indalo yonke ndalo yonke ithi Osha, yeah, ndalo yonke, ndalo yonke, ndalo yonke ithi mande bosata, ndalo yonke ndalo yonke, ndalo yonke. My God, ndalo yonke, ndalo yonke, ndalo yonke, ala mama shata. Ake sivule umlomo wethu thina sonke sikhuleke egameni likaJesu. Baba wethu onamandla onke ebusuku, Thixo wethu ongcwele, Baba wethu onamandla onke, Nkulunkulu wethu ongcwele, siyathandaza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, Nkulunkulu wethu onamandla onke, thwala lokuphila kwethu ebusuku Baba, sithakekho njengawe, sithakekho ngafaniswa nawe, wena wethwa uThixo namandla, wena wethwa uThixo longcwele, wena wethwa uThixo fanele ukubongwa, wena wethwa
ophakeme kuneyintaba, wena wedwa uThixo oqondile kunamathafa, wena wedwa uThixo okuhlaza ngaphezu kotshani. Taphana sesilapha Thixo, sesilapha Mangwele, sesilapha Makhoba yakhawuleza, sesilapha Nkulunkulu wethu ongcwele. Akukho mimoya, akukho mathakathi, akukho makhwirha angema emele icebo lakho. Nkulunkulu wethu onamandla, phakama. Shatala baba yakwatele besha yaparatos kepa yakwatela baba baba yala baba 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 yakwatela baba baba repera pa ikapatola baba rababa masoka raparababa rapaparaba rakwatapa yekwapalato yakwate para yanto ya papa ekaparapa yakwapara yakwatele bebebesia yatola baba baba yakwara baba baba yakwara baba baba yakwara baba baba yakwara baba baba. Thank you, Jesus. Ushate Thank you, Jesus. rebaba sokapa rebaba baba baba siyabemeza endaweni yakwapain ekameni likaJesu. Wonke strong man abamisiwe kule ndawo bayawa. Wonke ama-altars amisiwe ngotawo ayawa, 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 ayawa. Yapaparato, yaparatokwa. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Jesus. Ushanda la babasa. Oh, hallelujah. Kepala toperia. Jesus. Ekamanto paratapa. Thank you, Jesus. We worship you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. We worship you, Heavenly Father. Oh, hallelujah. We worship you, my God. Thank you, Jesus. We worship you, King of Glory. Thank you, Jesus. We worship you, Makhoba yakhawuleza. Hallelujah. We worship you, Thixo woThixo. Jesus. Phakama. Thank you, Jesus. Shalama. Oh, hallelujah. Ubaba say. Thank you, Jesus. Ola baba shia. Hallelujah. Lord Arabashata. Hallelujah. Ira baba sheketa. Hallelujah. Ila baba shetelaba. Oh, Jesus. Rababa sheketalaba. Oh, hallelujah. Robaba shake para. Glory to Jesus. Arise, King Jesus. Oh, hallelujah. Let your enemies be scattered. Glory to Jesus. Tonight, oh Lord, let your will be done in this place. Let your will be done in this place. Wekwatelebesia. Uparontorobobobo. We bless you, Lord. Tell us simshayile izandla thina sonke. Come on, somebody, let's give him the praise. He's worthy. Ake shaye izandla zethu kakhulu for Jesus. Akekho ongafana naye. Ola bashata. Awubulisa ababili abaseduze kwakho uthi sawubona makhelwane. Awubulisa ababili abaseduze kwakho uthi sawubona makhelwane. Ambulisa umhakhe uthi makhelwane wamkelekile in the presence of God. Mtshele ithi makhe wamkelekile ebukholweni benkosi. I come tell it to makhe wamkelekile in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyacela sisondele kwezazitulo bazane. Siqale kulezi, yes, siqale kwezi impela yebo. Egameni ngicela sisondeleni, ungabikho situlo
esiphambi kwakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oqalile umsebenzi uzawufeza empilweni yami noma uSathane ehlasela ngiyabethemba waseKalvari athi oqalile umsebenzi uzakufeza empilweni yami athi noma uSathane yehlasela ngiyabethemba akasoze my God, agasoze, yeah, ngitele, wangifela, agasoze, wena wangifela. Praise the Lord. Singahlala phasi kancinci iminute elibelinye. Let me greet my father egameni lika Jesu ubaba umpostoli TSHABALALA. Ngiyacela ke sime ngenyawo zethu sonke and honor our father. Come on somebody. Ake sishaya izandla zethu sonke and honor our zincane izandla zasemthatha. Bekithi lizoscreama, bekithi lizoshama khwela. Come on somebody. Amen. Sibulise egameni lika Jesu worship team yethu. Ngiyacela ke sishayile izandla egameni lika Jesu. Amen. Akhumbulele iculo elangilacula omunye ugogo wathi kancane kancane siyafika entambeni. Amen. So we bless God. Ngiyacela sibaphinde ke izandla egameni lika Jesu. Next week kuyobe ngafani na this week. Begithi next week kuzobe ngafani na this week. Begithi igrace ya this week ngeke ifane negrace ya next week. Begithi uNkulunkulu awushitsha izinto next week. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sibulise icrew yethu lapha ya media yethu egameni lika Jesu Kristu. Ngiyacela sishayile izandla egameni lika Jesu. Amen. Aba ushers ethu cela siwashayile izandla egameni lika Jesu. Praise the Lord. Abasidlalelayo ngiyacela sibashayile izandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyaxolisa kakhulu baba egameni lika Jesu kuyale, but we thank God that you are here egameni lika Jesu. We really thank God ngempilo yakho nokuthi agcina usuka all the way from Durban wafika la endaweni yasemthatha. Umthatha, I believe ukuthi uThixo uzawukwenza into ezinkulu in this place. Benisithi uThixo uyakwenza into ezinkulu in this place. Uyazi mina ngathi anikhonzi nathi bengithi uThixo uyakwenza into ezinkulu in this place. Bengithi wonke ama stronghold alendawo azobhawa ngegama lika Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. I don't want to waste time. Obaba is going to still sazophinda drive asuke la aphinde from aphindele eDurban egameni. Ngicela siphakame sonke nje sime ngenyawo egameni lika Jesu. Are you ready for my father? Are you ready for our father? Amen. When and move ngathi anikho ready. Ni ready for our father? Hallelujah. Ni ready for our father? Be ready for our Father. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus.
Ngiyacela silule izandla zethu thina sonke kakhulu sokuhlabela ndakabili egameni lika Jesu shaya izandla ubaba wethu ezoza ngaphambili egameni lika siphakamise izandla zethu thina sonke. We lift him higher, higher, higher. When the praises go up, his blessing come down. Ngiyacela sishaya izandla zethu thina sonke samkele our father Apostle MJ Shabalala. Ake sishaya izandla thina sonke. Ake sishaya izandla thina sonke. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aibo, hallelujah. Amen. Aibo, hallelujah. Aibo, hallelujah. Amen. Again, kwabeli Yesu Sunday school egameni lenkosi. Ake sikhombisa amakhanda ethu sivala amehlo wethu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu ophilayo, Baba egameni lenkosi uJesu, Baba egameni elingaphezu kwamagama onke, Baba egameni esithi masilibiza, Baba unamandla kwenzeka imangaliso, Baba egameni lenkosi uJesu siyabonga kusihlwa, sibonga Thixo wethu onamandla, elixesha Thixo osipha lona, Bawe egameni elingaphezu kwa wonke amagama, mlilo odlayo, mlilo onqothulayo, khawuthatha indawo yakho egameni lenkosi ethu Yesu, uzambule edwala, uzibonakalise ngegama lenkosi ethu Yesu Kristu namandla. Baba wethu ingcwele sithi uzuko lonke lungolwakho, amandla inkazimulo ubukhosi, bawethu ingcwele sithi bukufanele. Siyabulela Thixo namandla, siyabulela langa lokulunga, siyabulela Thixo nenceba ngegama lenkosi ethu Yesu. Akothatha indawo yakho, hambe phakathi kwale ndawo, sizwa amandla akho, sizwa ubukhona bakho, sizwa isandla sakhe sinamandla ngegama lenkosi ethu Yesu Kristu waseNazaretha. Siyabulela Thixo wethu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ake simqhubele isandla esikhulu Yesu. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Ngiyacela ke simphinde futhi umoya ongcwele simuphe isandla. Siyabingelela egameni lenkosi ethu Yesu, siyabingelela ungcolosi umfundisi uBhengu Bishop egameni lenkosi, simqhubele isandla esikhulu umfundisi wethu. Sibulise bonke otata, bonke mama, obhuti nosisi, ulutsha lonke egameni lenkosi ethu Yesu. Ake siziqhubeleni isandla kakhulu bangcwele. Sibulise present worship team ethu egameni lenkosi ethu Yesu, osanjene bethu, okibonesi bethu, nabo sibaqhubeleni isandla esikhulu. Khawubulisa abantu ababili abathathu uthi melwane wenzeka kuhle wabakhona usuku lokuqala lwenkonzo ye-healing and deliverance. Kanqhubele uYesu isandla esikhulu. Hayibo, hayibo, hayibo. Hayibo, 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 hayibo. Sibulise kubo bonke abasibukele, ababukeli bethu kumakhaya ngamakhaya, kumizi ngemizi egameni lenkosi, kanti baqhubele isandla in Jesus name. Singahlala phansi bazalwane egameni lenkosi ethu Yesu Kristu. Siyambulela uThixo ukusiphela ithuba lokuba sibe khona phakathi kwale ndawo, ngoba namhlanje ngifuna ukuthi teach ndithi preach as I'm laying a foundation yale nkonzo ye healing and deliverance. Siyambulela kakhulu uThixo ngabo bonke abantu abakhona egameni lenkosi ethu Yesu. Saqalwa ke
bazalwane uyazi ke maqedwa kwakhiwa noma xa kusakhiwa umzi kuba khona nokushoda kwesipuni, kube khona ukushoda kwantontoni, kodwa kona kukhona lapho kiwa khona. Hayibo, ayibulelwe inkosi. Qhubeleni isandla uYesu. Nakho ke ngazizwa kangcono ke manje. Praise the Lord. Iteam yami Nkosi yami ngiyacela nje bantwana bamnize ngapha egameni ngoba ndifuna ukuthi teach, ngifuna ukunibuka nonke emehlweni egameni, baqhubeleni isandla egameni lenkosi. Ya hayi bayahlabelela yabona mabazoqala kanje kusho ukuthi kukhona la kiwa khona. Baqhubeleni isandla esikhulu. Amen. Bazalwane andizukumosha xesha egameni lenkosi ethu Yesu. Siyambulela uThixo kakhulu ukusivulela umnyango waseMthatha egameni lenkosi ethu Yesu. We are so grateful egameni lenkosi Yesu ukuba uThixo asiphe ithuba lokuba siphinde sibe khona. Besikhona last week, ivuselelo yethu ihambe kakuhle kakhulu bazalwane. Ke niqhubele uYesu isandla esikhulu. Wow, Umthatha, wow. Hayi nibambile last week, nibambile ndivile nangecawe ukuba benikhona apha. Hawu, ndiva kuthiwa abanye ngecawe bebangene ngapha next door, kuthiwa bebangene ngapha next door. Zawubeka iponisa pha elizawucheckisha kuba bonke abantu babasendaweni right egameni lenkosi uYesu. Siqhubeke bazalwane, sihlale emkhulekweni, siyakhuleka egameni, kodwa okwangoku sisakhonzela kuleli holo egameni until a further notice. Kodwa kwamanje sisekhona, siqhubeke siba invite abantu, sibaxelele ukuba kuyakhonzwa egameni lenkosi ethu Yesu. Siyakhonza ngecawe every Sunday. Sizathu ukuchintsha nje ixesha lethu besingena u9. Ndivile kuba kuthiwa kukho ibandla elikhona elikhonza khona kwakhona apha kule ngapha next door. Kungabi ngathi kuyaliwa, asilwe. Sakha umbuso kaThixo, sakha umbuso kaNkulunkulu. Ngoba bona baqale qala kunathi, sizawuthi ukubapha nje sawuhlehlisa. Kodwa ngo9 sizoba khona. Ngo9 kuzoba ne-intercession, kukhulekwa kuzokuba na sound. Ngo9 kuzawukhulekwa kuthandazwe. Xa ithi pha ku10 kuzawuba ke sikhani ke sevulele isound, because nabo ke bazobe sebayela ngasekugqibeleni baqhube inkonzo yabo egameni lenkosi ethu Yesu. Nikhona kodwa? Nikhona bangcwele? Khani siqhubele isandla. Hayi nibusisekile. Yabona ke nina ningama firstborn ke alapha eMthatha ale miracle service. Kusho ukuthi kuzoba nensikelelo kaThixo ephindaphindiwe phezu kobomi benu egameni likaYesu. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane sawufumana izwi likaThixo egameni lenkosi ethu Yesu kwincwadi John chapter number 1, first John chapter 1 verse number 1. Gospel ngoka Yohane isahluko esokuqala neverse ibe eyokuqala egameni lenkosi ethu Yesu. Abakwazi ukufunda kakuhle basifundele John chapter 1 verse number 1. John chapter 1 verse number 1. Ufunda kakuhle, abanye umunye uzofunda ngeEnglish, omunye afunde ngesiXhosa. Hallelujah. Umhlobo ongu Jesu umhlobo ongu Yesu umhlobo ongu Jesu umhlobo
Oh, Jesus. Senifumene oyifumene akasifundele izwi lenkosi. John chapter 1, reading from verse number 1 to verse number 6. John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Khwaza mntanami funde uphakamise ivoice. Ngifuna nomuntu opha emva eve uba ukuthiwani. In the beginning was the Word, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God, and the Word was God. and the Word was God. He was with God in the beginning, He was with God in the beginning. and all things were And, created and all things were created by Him, through Him. through Him. And apart from Him, And apart from Him, not one thing was created nothing was created that has been created. that has been Created. created. Verse Over- number 4. Yes. Life was in Him, Life was in Him, and that life was the light of men. and the life that was in Him was the life of man. The light that shines in the darkness, And the light shines in the darkness, yet the darkness did not overcome it. but the darkness did not comprehend the light. There was a man named John, And there was a man, named John, his name was John. who was sent from God. Say again. There was a man named John And there was a man, his name was John. who was sent from God. And that man was sent from God. He came as a witness. He came to, He came as a witness. he came as a witness. Awuvakali kakuhle mntanami, akukho monitor apha. He came as a witness He came as a witness to testify about the light, to testify about the light, so that all might believe through him. so that whosoever that will believe in him, That he was not the light, but he was not the light, but he came to testify but he came to testify about the light. about the light, The true light the true light. who gives light to everyone. Awusevakali inhlobo ke manje. The true light who gives light to everyone. Qhuba mntwana. Was coming into the world. Amen. Anditsho ngoba ndithi kodwa into nje andisakuva mntanami, andazi okanye ihamba iphelelwe zibhetri pha okanye nguwe. Gqibezela ufike pha ku verse number 6. Send to verse number 9. So hamba ku9 ndivile kuba ikhona into engathi kakuhle. Mqhwabeleni isandla bazalwane. Hallelujah. Ukhona oyiphethe ngesixhosa. Fundani bantwana bami, uzothatha nje imizuzu embalwa, asizophuma late, sawukhawuleza ukuphuma. Namhlanje sizokwenza i-introduction egameni lenkosi yethu Yesu ngale nkonzo ye-miracle service. Abantu abaningi i-miracle service baciba inkonzo. Okay, aningaqali ngene endabeni. Funda siswami from verse 1 to verse number 6. Ekuqaleni ube ekho ulizwi, Ekuqaleni bekukho ulizwi. waye ulizwi ekuye uThixo, Waye ulizwi, waye kuThixo. waye ulizwi enguThixo, Waye kwayena ulizwi, waye nguThixo. yena lowo ubekho ekuqaleni kuThixo. Yena lowo owayekhona ekuqaleni kuThixo. Izinto zonke zabakho ngaye,
cela ukuthi sibambe izinto zonke zazitheni zabakho ngaye. asithetheni izinto zonke Izinto zonke zabakho ngaye. andiva kakhwaze zazikho Zazikho ngaye. zabakho ngaye ewe Engekho yena. phinda futhi Engekho yena. engekho yena Akubangakho nanye into ethe yabakhona. engekho yena ulizwi akubangakho olukhona Amen. ewe Kuye kwakukho ubomi. kuye ulizwi kwakukho ubomi Baye ubomi obo bulukhanyiselo lwabantu. kwaye ubomi oko kwakunguyintoni Labantu. kwakuyintoni Awulukhanyiselo labantu. khaniphinde futhi kwakuyintoni Balukhanyiselo labantu. ewe qhuba mntwanami Ukhanyiso ke olo lwabonakala ebumnyameni. ya Basuka ubumnyama abaluqiqa. ya Kwakho umuntu othunyiweyo ovela kuThixo. Ugama linguYohane. oh Verse 7. ya Lowo weza kuba lingqina. lowo weza yena ukuba abe lingqina ubengasiye noma ubengasiyena ulizwi kodwa yena ubengumuntu ozongqina ngolizwi Ukuze angqine ngalo ukhanyiso. ewe Ukuze bonke bakholwe ngaye. ukuze bakholwe ngaye Yena lowo ubengelulo ukhanyiso. Weza kungqina ngalo ukhanyiso. yes Waye ke yena elukhanyiso oluyinyaniso. ya Olubakhanyiselayo abantu bonke esiza ehlabathini. ya Verse 10. Yep. Ube esehlabathini ke. Ihlabathi labakho ngaye. Ihlabathi alimazanga. ihlabathi lathini Labakho ngaye. ya Ihlabathi alimazanga. ihlabathi alimazanga Waye. kulungile siswami noma ungema lapho ihlabathi alimazanga Amen. yesu akasikelele ukubusa ukufunda kwezwi likaThixo ndiyacela bazalwane for few minutes sibuke nayi into ethethwa uYohane uYohane uthetha ngolizwi ukuthi ulizwi wayekhona eqaleni ulizwi wayenoThixo uyaqhuba uthi ulizwi kwakhona wayenguThixo kwayena lo lizwi kuthiwa ulizwi wayekhona eqaleni enoThixo lento mosokuthi umuntu unomuntu wayenomuntu is like abantu babini ngoba lithi ekuqaleni ulizwi wayekhona ulizwi wayenoThixo ulizwi wayenguThixo kuthiwa ulizwi lo yonke into esibonayo ngamehlo enyama nesingayiboni yadalwa nguye kuthiwa ngaphandle kukalizwi akudalwanga lutho olukhona noma esilubonayo uyaqhuba uYohane uthi ulizwi lo okuthethwa ngaye kwavela umuntu esuka kuThixo lo muntu wasipha ubungqina ngolizwi now ithi ke iBhayibheli ulizwi noma lo muntu owayengqina wayengasiye umuntu noma ukukhanya noma ulizwi kodwa wayengumuntu osingqinela ngolizwi ngamanye amagama ubengumuntu osifakazela ngomuntu ozayo now iBhayibheli xa ithetha ngolizwi ake simbuke ukuthi kahle kahle ngubani lo lizwi iBhayibheli ethetha ngayo xa sifunda incwadi kaGenesis verse number 1 ithi iBhayibheli in the beginning God created the heavens and the earth. The Bible says the earth was formless, the earth was shapeless, the earth had no form, had no shape.
And then the Spirit of the Lord hovers upon the surface or upon the deep. And then God said, let there be light. And there was light. Now, asijongelento ithi ekuqaleni uThixo wadala amazulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Umoya kaThixo wahamba phezu kwamanzi. In other words, umhlaba wonke wawugcwele amanzi. The whole earth was covered by the waters. And the Spirit of the Lord hovers upon the waters. And then after that there was darkness upon the whole surface. Upon the whole earth there was darkness. And then ithi iBhayibhile uThixo wathetha. Wathi uThixo makuba khona ukukhanya. Ukukhanya kwase kuyavela. Immediately xa ukukhanya kuvela ithi iBhayibhile ubumnyama basuka banyamalala. Lento ithetha ntoni? Lento ithetha uba akukwazi ukuhlangana ukukhanya nobumnyama. Xa kunobumnyama uThixo xa ethetha izwi ubumnyama buyasuka buyabaleka kube khona ukukhanya. Ithini lento? Lento prophetically ithetha into yokuba ubumnyama lixesha apho khona izinto zingahambi kakuhle. Kodwa xa ubiza uThixo, uThixo uyavela ngoba yena ukukhanya. Xa kuvela ukukhanya ubumnyama buyabaleka buyahlela. Ngoba akukwazi kuba khona ubumnyama kube khona ukukhanya. Okukodwa mele kubaleke, okukodwa mele kubhawe. Now empilweni yomuntu xa kumnyama, xa kufika uThixo ubumnyama fanele bubaleke. Andazi kuba ebomini bakho yintoni eyenzakalayo. Maybe uhamba ebumnyameni, maybe uhamba kunzima ebomini bakho, awunamsebenzi, uyagula, izinto zihlangana. Mamela ndizomemezela Umthatha ukuba ukukhanya kukaThixo sele kufikile. Kuyintoni ukukhanya kukaThixo? Lilizwi likaThixo. Ukuphila sakufikile Umthatha. Abanye balala ebusuku kunobumnyama obufikayo buhlasele ikhaya, buhlasele lo mzi. Abantu bahanywa izinto balele ebusuku ngoba ubumnyama behlele umuzi wakokwenu. Kodwa uThixo uthi andizomemezela ukuba ukukhanya sele kufikile. Izinto ebezikhama abantu ebusuku azisaphinde zibakhame, azisaphinde zibabambe. Why? Ngoba ukukhanya sekufikile, ngoba ukuphila sekufikile. Uthi uYohane lona ulizwi wayengukuphila, wayengukukhanya. La kukhanyisa khona ulizwi ubumnyama buyabaleka. In other words, namhlanje izwi likaThixo alizwi kuba seBhayibhilini, alizwi kuba kule ncwadi, kodwa izwi likaThixo lizophila ngaphakathi kuthi. Ukukhanya, yabona bazalwane, nali yamosi izwi lipha eBhayibhilini, nali izwi eBhayibhilini lakho. Siyalisusa ke ngoku, alisabi seBhayibhilini, kodwa izwi likaThixo seliba ngaphakathi kuthi. Sizofika esikolweni apho kunobumnyama khona. Xa sifika ezikolweni kuzokhanya. Sizofika emisebenzini kunobumnyama, kodwa xa sifika kuzokhanya. Sizofika ezitratweni sihlala kuzo, xa sifika kwesitrato sihlala kuso kunobumnyama. Xa sifika siphethe izwi kuyakhanya. Khawuxelela umelwane,
Kuyakhanya. Kuyakhanya. The devil is a liar. Usathane namagwikha benze balethe ubumnyama endaweni yasemthatha kodwa ulizwi likaThixo selafikile. Kuyakhanya. Kuyakhanya eMthatha. Kawuthinta umelwane uthi ukukhanya sekufikile. Osabosa. Kawuthinta umelwane uthi ukukhanya sekufikile. Ndizaloku ndiyithetha le nto until imanifesti ibonakala. Lalela ndithi mna sawuphunyukile, sawuphumile. Hey, lo moya wamagwikha obobamba into zakho, obovala into zakho, sekufika into enamandla, sekufika umavula kuvaliwe, sekufika uThixo ophilayo. Oh, hallelujah. Kawuthi melwane selafikile ulizwi. Selafikile ulizwi. Abangasebenzi bayosebenza. Abagulayo bayophiliswa. Yebo bazalwane, nguThixo lesithetha ngaye. Iminyango evalekile izovuleka. Andikhathali ukuba wathakathwa ngubani, izinto zakho zavalwa ngubani. uThixo lo esithetha ngaye ngumnini mandla wonke, ngumavula. Kawuthi vula Thixo, kawuthi vula Thixo, vula bawo, kawuvula Thixo. Shabokosai enamosa elababosa enamokosaya bikato ribabosa. Nakunizwi sekafikile, nakunizwi sekafikile. Kuyakhanya eMthatha, kuyakhanya Eastern Cape, kuyakhanya eThekwini, kuyakhanya eKZN, kuyakhanya Western Cape, kuyakhanya South Africa. Ulizwi sekakhona. Khanyisa ilizwi likaThixo. Makukhanye, makukhanye. Oshata pakosata inamosa ndelebosa iyababosa. Asimene ngenyawo, akasime ngenyawo. Sasiyakhanyisa, sasiyakhanyisa. Kuyakhanya, akasime ngenyawo. Kube ilowo nalowo athetha noThixo, alala uThixo. Usana mama yandala bosate ikapasatara riba baba saterebe. Khanyisa kufamily yakho, khanyisa kusapho lwakho, khanyisa kwilokisi lakho, khanyisa kwindawo yakho, khanyisa emsebenzini wakho, khanyisa ebhizinisini lakho, khanyisa esikoleni sakho. Ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, qhweba isandla sakho, uvule umlomo wakho, uthandaze in the name of Jesus. Orapakosatapaya shikatatala. Everybody pray, everybody pray in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ushamakosata, Ushamando Sake, Urabababasaya, Urandabakosate, Magukhanya Thixo, Magukhanya kunomusa. Ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, in the name of Jesus. Oramandabababasa, Ikapapapapapa, Isatapayante, Ikamandosaya,
sakatelebos. Tandana baba baba bosa. Tantaka moskapa. Ripa sotototo. Ripa satakata. Ripa papa papa sanda. Ripa kosotote. Ripa sika payanda. Ura baba baba yanda. Ura baba baba sikate. Ura baba baba sanda. In the mighty name of Jesus. Baba si destroy me moya. Gakama niga Jesu. Wasa Nazareta. Ti anamanta. Si destroy amatimo. Onkamanta bumnyama. Gakama niga yes. In the mighty name of Jesus. Wasanda bakosoto. Ila baba baba sanda. Yonderebosia. Sekatelemos. Baba situmalum lilo. Yakama ligayos. Situmalum lilo. Kuzikota zamatimon. Eikona Umthatha. Eikona Eastern Cape. Baba siya destroy. Baba siya destroy. In the name of Jesus. Timonile kanyampa. Timonile kamamlampa. Timonile katigolos. In the name of Jesus. Siya destroy. Siya destroy. Yakama ligaches. Yakama ligaches. Yakama ligachesu. Moyo ikwele. Siya bakulula abantwana bakho. Siya bakulula. Siya bakulula. Siya bakulula. Siya bakulula. Siya bakulula. Abangasebenzi bayasebenza. Abagulayo bayaphila. In the name of Jesus. Abafundayo bayaphasa. Abasebenzayo bathola ama-promotions. Bathola ama-increase. Abathandarisayo ayaphumelela. Amabhizinisi abo ngagama likaJesu. Ngagama likaJesu. Ngagama likaJesu. Osanta kamos. Yela baba santelebos. Ikabata papa papaya. Zekatelemos santelemes. Rekepos santapaya. Zika papa papa shikapatai. Rendele baba saya. Mente sekebrosita. Ripa papa shiketelebe. Mantolobo sikapaya. Sayeli santa skuluyes. Kwabeli santulisi. Kwabeli santu kukhanya. Usana mama mandobose. Kwabeli asisanta school. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Siyabulela Thixo wethu. Siyabulela moyo ngcwele. Ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu namandla. For the last time bazalwana ngesiqhobela uyesisandla esikhulu. Ngesiqhobela moyo ngcwele isandla esikhulu. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Ake simphinde bangcwele simqhobele esikhulu isandla. Yes, Lord. Yes, Jesus. God bless you. Ake siphinde futhi simqhobele isandla. Ukhona uThixo kule ndawo. Qhobeleni isandla esikhulu, mqhobeleni isandla esikhulu moya ngcwele. Thank you, Jesus. Siyabulela kakhulu bazalwane uThixo anisikelele nabo bonke ababukeli bethu egameni lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Khona umuntu phakathi kwethu othi mfundisi kawuthandaze nami, ndiyamdinga uYesu. Ndiyamdinga lo Yesu, ndiyakudinga lokukhanya. Kunobumnyama obusempilweni yami. Xa usho njalo phambi isandla sakho sikhuleke egameni lenkosi yethu Yesu. Kukho ithunzi lemnyama tata into zami azihambi kakuhle, phakamisa isandla sakho egameni lenkosi. Ngiqhabeleni isandla kakhulu. Mhlawumbe khona umuntu osibukele ekhaya, khona somebody osibukele ekhaya othi kumnyama mpostile, kumnyama empilweni yami, andazi tata bakwenzeka ntoni, kodwa nje kukho lefu elivalile elimbose izinto zami. Ndithi kuwe kuyakhanya namhlanje. I prophesy light upon you in the mighty name of Jesus. I prophesy light upon you
in Jesus name. Qabeli yesisandla esikhulu egameni lenkosi yethu Yesu. Ndizocela ubeka wonke umuntu isandla, wonke umuntu okhona phakathi kwale ndawo. Abasekhaya cela ukuthi nabo babambe, ndiqale ngabo nibakhulekele. Baba egameni lenkosi uJesu, Baba egameni eliphilile, Baba egameni elinamandla, Baba egameni esithi masilibiza uNkulunkulu wethu oyingcwele, Baba kuthuthumela amadimoni, naba babukele emakhaya, naba bantwana bakho Thixo wethu, Baba ngiyayikhuza imimoya, Baba ngiyawakhuza amadimoni, onke amandla obumnyama ngegama likaJesu, yonke imoya yabathaka, yonke imoya yazinyoka, yonke imoya yabotikoloshi, yonke imoya yokuthaka, yonke imoya yamagqwirha, yonke imoya emibi ngegama likaYesu siyayikhuza Thixo wethu, sithi ayinagunya, ayinamandla phezu kwey'mpilo zabo, in Jesus mighty name. Bawethu ongcwele siyabule lithi izwi lakho okungenzeki kubantu kuwena Thixo wethu kuyenzeka, in Jesus mighty name. Amen and amen. Qabeleni isandla esikhulu, mqabeleni isandla esikhulu. Thank you Jesus. Buya mfundisi wami uzothandaza ubulela uYesu ngenkonzo, bese uthi bonke abazalwane beze ngaphambili sibabeke isandla egameni lenkosi. Umfundisi asathandaza. Baba wethu namandla onke sibongile kakhulu uThixo wethu ongcwele, sibongile kakhulu umdala wezinsuku. Akekho uThixo ongenza kanje kungewena Thixo wethu namandla onke. Phakama ke once again uNkulunkulu wethu namandla onke, nyuka wena njengoNkulunkulu in this place Thixo wethu namandla onke egameni likaJesu. Siyabonga Baba wethu namandla onke, siyabonga Mdala wensuku, siyabonga Alpha and Omega, siyabonga wena ngcwele, siyabonga Thixo wethu. Thatha inkazimulo, thatha ubukhosi bonke bungobakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, in the name of Jesus. Siyabonga kuwe Baba, siyabonga, siyabonga go, siyabonga, siyabonga, bonga kuwe, siyabonga, siyabonga, siyabonga kuwe, sibonga konke okuhle okwenzile, bonga, siyabonga kuwe, hayi God, nosazokwenza okuhle, siyabonga. Hallelujah. Aibo hallelujah. Aibo hallelujah. Asimqabeli isandla esikhulu Yesu. Thank you. Siyabulela kakhulu bazalwane, uThixo anisikelele egameni lenkosi yethu Yesu. Siphinde sidibane ngeSunday ngecawe egameni lenkosi from 9 o'clock kuyathandazwa until phaku 10. Xa ithi 10 iyaqala inkonzo yethu ngenxa yokuthi kunabazalwane abakhona kweli cala elingapha. Kuba bonke ababukeli bethu emakhaya, uNkulunkulu omusa anibusise. Thank you for connecting with us egameni lenkosi yethu Jesu. I am your apostle MJ Shabalala. Salute. God bless you.